Demokarasi ya Congo na Jakaya Kikwete wigeze gutegeka Tanzania. Uyu muhango wabereye Igitega umurwa mukuru w'u Burundi. Wiri Nyamitwe umujyanama muri presidency y'u Burundi yarayavuze ko batanze ubutumire bwinshi ku bantu batandukanye ariko aba ari bo bemeje kwitabira uwo muhango. General Evariste Ndayishimiye asimbuye Pierre Nkurunziza witabye Imana tariki ya 8 ku kwezi aguye muri Hopital du Cinquantenaire. Natwe turashoboye Dekarusi azize guhagarara ku mutima nkuko guverinoma y'icyo gihugu yabitangaje. General Evariste Ndayishimiye numwe mu barwanashyaka b'imena ba CNDD-FDD kandi yagiye ahabwa imyanya itandukanye mu gisirikare cy'u Burundi no muri guverinoma. Ndayishimiye uzwi nka Neva yavukiye mu ntara ya Gitega muri commune Giheta mu 1968. Yabanje kwiga amategeko muri kaminuza y'u Burundi kugeza mu 1995 ubwo habaga ubwicanyi muri iyo kaminuza bwibasiye abanyeshuri b'abahuta gahunga. Uyu mugabo w'imyaka 52 y'amavuko numwe mu bambere binjiye mu gisirikare cy'ishyaka CNDD-FDD ubwo bari bakiri inyeshyamba. Yayoboye ibitero bitandukanye mu ntambara yari igamije gufata ubutegetsi mu myaka ya za 2000. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe muri 2003 yagiye mu myanya itandukanye irimo kuba ministri w'umutekano, umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare n'ibya gisivile mu biro by'umukuru w'igihugu. Yabaye kandi umuyobozi mukuru wa Sobujeya, societe ishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere mu Burundi. Guhera Kanama 2016 General Evariste Ndayishimiye yatorewe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ari nayo yamutanze nk'umukandida. N'akabene gihugu bose no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Nkomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku nshuro ya kabiri mu byumweru bitatu Abanyamulenge bongeye kurasirwa mu nkambi aho bahungiye. Iyi nkambi barasiwemo kimwe n'izindi nkambi zirimo abasivile zirinzwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Congo MONUSCO. Bamwe mu Banyamulenge hirya no hino ku isi bagaragaje ko ibi bikorwa biri gukorwa n'ingabo za leta FARDC mu cyo bise umugambi wa genocide wo gutsemba ubwoko bw'Abanyamulenge. Maze kuvugana kuri telefone na Bizimana Mukiza Jotam n'umunyamulenge uba mu Rwanda, nangira mubaza aho iyi nkambi yagabweho igitero iherereye ndetse n'abayigabyeho igitero. Rwose habaye mu kera w'uyu munsi tubona inkuru ivuga yuko hari inkambi yatewe y'Abanyamulenge. Inkambi kaberereye imisozi miremire mu Minembwe, hafi mu Minembwe centre aho bita mu Mikenge. Inkambi yo mu Mikenge yatewe n'ingabo za leta nyuma aho twumvishe yuko zitsinzwe ku rugamba aho zari zagiye kurasa ingabo z'umukoloneli yitwa Makanika azi kubisa inshuro. Rero uburakari zibujana mu nkambi aho zahungiye. Ikibabaje cyane izo nkambi z'Abanyamulenge ni inkambi zasambu zari zirinzwe na MONUSCO, ingabo z'amahanga. Iyo ndio kabibabaje cyane kandi iteye agahinda. Hari abaguye muri icyo gitero? Yego, hari abapfuye, abandi baburiwe irengero, ndetse hari n'abafashwe n'izo ngabo za leta. None kubera iki ingabo za leta ziri kugaba igitero mu baturage bazo? Bigaragara yuko ari umugambi mubisha, yuko Abanyamulenge birazwa amaze igihe bishwa kandi barengana bishwa na mayimayi. Ari ugasanga ingabo za leta ziri yo muri imisozi miremire zifatikanya kenshi na mayimayi. Noneho bigaragara yuko abasore b'Abanyamulenge bahagurutse bakaba bahanganye na mayimayi ikaba itarashobora kugera ku mugambi wabo. Nicyo gihe rero leta bigaragara yuko nayo yavanze na mayimayi, jo birazwi, bakaba bashaka noneho kugera ku mugambi wabo, nta wundi no kurimbura ubwoko bw'Abanyamulenge. Ni bigaragara ni genocide, ni gahunda, n'umupango uhari. Hanyuma izo nkambi ziterwa zirinzwe na MONUSCO yo irakora iki? Irabirebera gusa? Bwa mbere ubwo twavuze yatewe bwa mbere MONUSCO yari yatewe n'abamayimayi. Ubwo MONUSCO yarinze yafashije kurinda abaturage irarasa naho baranakomeretsemo, tukaba ibyo tubibashimiye cyane. Ariko uyu munsi ikibabaje noneho nuko ari leta yarashe. Urumva rero ntago MONUSCO yari kurasa leta. Nikako byagaragaye.
niyo mpamvu habaye izo nkomere abantu bahunze bari mu mashamba baburiwe irengero iyo ntu bikaba bibabaje cyane. Abategetsi ba Kinshasa bo baravuga iki kuri iki kibazo? Ubwo nabo babimenye uyu munsi nuba abategetsi b'umwuko w'Abanyamulenge hari abatangiye kubyamagana aba Maître Moise, hari n'abandi ubu ngubu nabo byabarenze, ariko ikigaragara nuko abategetsi bandi muko ko navuga ntawo ugira icyo avuga. Bizimana Mukiza Jotamo, umunyamurenge uba mu Rwanda. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Congo Maître Moise Nyarugabo yanditse kuri Twitter ye ko iki ari igitero cyabaye ahagana saa 11 z'igitondo kigabwe n'ingabo za leta zakagombye kuba zirinda abanyamurenge, asaba ko General Muhima na Colonel Ekembe bagomba gusubiza iby'ibi bikorwa. Maître Moise Nyarugabo yavuze ko ibi bikorwa ari byo bahora bamagana kandi bigaragara ko atari impanuka ari umugambi wateguwe kugaba igitero ku nkambi irinzwe na MONUSCO. Umuryango Mahoro Peace Association nawo wanditse kuri Twitter ko muri iki gitero FARDC yakomerekeje abanyamurenge babiri gashimuta abandi bane. Uyu muryango wasabye ubufasha umuryango w'abibumbye kuko abanyamurenge bari kugambanirwa n'ingabo za leta FARDC. Nkomereze muri Kenya, guhanganira umwanya udahoraho mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye hagati ya Kenya na Djibouti birakomeje kuri uyu wa kane mu cyiciro cya kabiri cy'amatora, nyuma yaho ku munsi w'ejo intsinzi ya Kenya itayihesheje kwicara kuri iyi ntebe. Mu cyiciro cy'amatora Kenya yabonye amajwi 113, naho Djibouti muri iki cyiciro cya mbere cy'ejo ibona 78, kandi nubwo Kenya yari imbere, amategeko y'itora avuga ko utsindira kwicara muri iyi ntebe agomba kuba yabonye 2/3 by'abatoye b'abanyamuryango ba Loni. Amatora ejo yatangiye saa 10 z'igicamunsi cya Kenya, byari saa 9 za Kigali. Abanyamuryango 192 mu 193 nibo batoye. Venezuela niyo yonyine yabujijwe gutora kubera kiri mu bukererwe ku bunyamuryango bwayo muri Loni. Abadiplomate ba Kenya bafite akazi gakomeye ko gushaka andi majwi mu bihugu hirya no hino ku isi. Akanama k'umutekano ka Loni ni rwo rwego rukomeye rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe gucunga umutekano no kubumbatira amahoro ku isi. Ibyemezo byako hakurikijwe amategeko bigomba kubahwa n'ibihugu binyamuryango byose bya Loni. Nairobi nitsinda iraba mu bihugu 10 nk'ibinyamuryango bidahoraho bikorana n'ibindi bitanu bifite umwanya uhoraho, ari by'Uburusiya, Ubushinwa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa. Ya Congo na Jakaya Kikwete wigeze gutegeka Tanzania. Uyu muhango wabereye Igitega, umurwa mukuru w'u Burundi. Wirinyamitwe umujyanama muri presidency y'u Burundi yarayavuze ko batanze ubutumire bwinshi ku bantu batandukanye, ariko aba ari bo bemeje kwitabira uwo muhango. General Evariste Ndayishimiye asimbuye Pierre Nkurunziza witabye Imana tariki ya 8 ku kwezi aguye muri Hôpital du Cinquantenaire. Natwe turashoboye de Karusi azize guhagarara ku mutima nk'uko guverinoma y'icyo gihugu yabitangaje. General Evariste Ndayishimiye numwe mu barwanashyaka b'imena ba CNDD-FDD kandi yagiye ahabwa imyanya itandukanye mu gisirikare cy'u Burundi no muri guverinoma. Ndayishimiye uzwi nka Neva yavukiye mu ntara ya Gitega muri commune Giheta mu 1968. Yabanje kwiga amategeko muri kaminuza y'u Burundi kugeza mu 1995 ubwo habaga ubwicanyi muri iyo kaminuza bwibasiye abanyeshuri b'abahuta gahunga. Uyu mugabo w'imyaka 52 y'amavuko numwe mu bambere binjiye mu gisirikare cy'ishyaka CNDD-FDD ubwo bari bakiri inyeshyamba. Yayoboye ibitero bitandukanye mu ntambara yari igamije gufata ubutegetsi mu myaka ya za 2000. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe muri 2003 yagiye mu myanya itandukanye irimo kuba ministri w'umutekano, umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare n'ibya gisivile mu biro by'umukuru w'igihugu. Yabaye kandi umuyobozi mukuru wa Sobujeya, societe ishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere mu Burundi. Guhera Kanama 2016 General Evariste Ndayishimiye yatorewe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ari nayo yamutanze nk'umukandida. N'akabene gihugu bose no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi.
Nkomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku nshuro ya kabiri mu byumweru bitatu abanyamulenge bongeye kurasirwa mu nkambi aho bahungiye. Iyi nkambi barasiwemo kimwe n'izindi nkambi zirimo abasivile zirinzwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Congo MONUSCO. Bamwe mu banyamulenge hirya no hino ku isi bagaragaje ko ibi bikorwa biri gukorwa n'ingabo za leta FARDC mu cyo bise umugambi wa genocide wo gutsemba ubwoko bw'abanyamulenge. Maze kuvuga